Okay, settle down na. So, I have noticed, while checking sa inyong mga notes, wala ko nag-judge ha, di mo kabalo. Wala ko nag-wonder kung same mo og score. Nag-wonder lang jud ko, na how come, na from 1 to 50 items, same og mali, same og tama. So, kinsa may maka-explain ani, how come na same og score si Lazada og si Sungkaban? How come? Sige daw, be. Kinsa may maka-explain sa kuha ani? Ikaw Lazada. Kaya ikaw may mas maayo sa inyong kuan, duha. Unsa man gyud ni, unsang sitwasyon nang anong nagka-same mo og ano? Kay kani si Sungkaban, di man gyud mo amin bisig unsaon. Ang ako ba, honest lang mo. Unsa man kay kung di mo amin, ako yun yung gisiyo ninyong papel ron. Sungkaban, Lazada. Coincidence ba na magkaparehas og score si Lazada og si Sungkaban? Coincidence ba? Yes, coincidence. Pero kanang magkaparehas og mali og magkaparehas og tama, coincidence ba na? Di ba? O sige, Lazada and Sungkaban, I'll give you chance na mo istorya karon sa tinuod para tagaan ta mo og special exam tomorrow. Kay last na ni tomorrow. Kay kung dili gani mo amin karon, so wala na jud koy mabuhat, ako ni siyang ikuan sa inyong advisor, dili mo mataga-agrado. Kay dili di tama inyong gihimo. Ikaw Sungkaban, yun sa man gyud mo pagtan-aw sa yang answer. Ha, yun sa man yung mata telescopic na. Kay lagyo man kayo mo, ngano naka-answer man ka Sungkaban. So ikaw Lazada, usa may maistorya nimo? Lazada. Ma'am. Dili na mahimong coincidence inani nga nagpagka-same mo og tama, same pod mo mali. Sa score okay lang. Lazada tingog. Ma'am. Nako diri ma'am. Lazada. Ay, Lazada ni ma'am, Lazada. Nakay delivery karon. Sige. Kuan, unya na kanapa ko gi-settle ha. 25 tanan ni ma'am. Sige, unya na lang kay napa ko gi-settle. Okay, balik ta. Lazada, ali ra ko dire kay mag-istorya ta. Kay kani si Sungkaban di man gani mo amin si unsaon. Oh, kani giunsa ning pagkahitabo ang ngano nag-ano mo? Wala gi ma'am, kay lagyo man may kuan, lagyo isang bangko, layo pa kog bangko. Saan mo pag-copy? How come? Oh? Same og tama, same og mali. How come? Sa yung kita pangutana ma'am, how come pod? Ngano na ingana pod na? Ngano gani ni siya? Explain to me. Coincidence Kung same og score. Pero same man mog tama, same og mali. O di same mig score. How come? Ikaw man ba, wag kay ebidensya, wag kay ebidensya na kay kuan CCTV. Iyon ang CCTV ninyo dara. Dapat tabutang ang CCTV ning room para may balang ko kasi nagcopy gisawa. How come? Di kay mag-assume ka dito na nagkapihanay mi. O sige, pasar na lang mo Lazada. Nag-study magi ko gabi. Pasar na ka. So ha, isiguan ko na patakatag istorya basig pailan di kag kaso. Pasar